Hemu Temaşevanan Rojava Kürdistan, değerli Rojava Kürdistan'ın sevgili izleyicileri. Her hatın keke Bedran tuji her hati. Merhaba, ana bakayım tabii. Az bertiş ber hemu spasiye tabikim. Tu kabul kır. Tu baş zani ki kurmancıya minna başlar. Le tu kabul kır. Ki gotiye kurmanciyete başı? Valla az bejim. Na. Mahkemat ne cide yani. Kurmanciyete pır hoşe, kurmancı herkesi hoşe. Mesela meruha ifade bikim. Mesela meruha di cesaret ve bipeyve yani bakfe. O mühime. Kurmancı yani tişi kumerun nizane be çiye yani. Merhaba çovani başı. Çıt khoy. Diçi kudereti. Yani çitte de yani. Mesela meruh gavek babece bir kere nabavi bahram mezin akudi yani. Tu zani çiye? Az bir Türkiye bejim ki gelek temaşevanan ma haya. Aynı yani aynı benim gibiler. Çiye? Emzanin ki yani biz biliyoruz ki Kürtçe bizim dilimiz. Hani lafa gelince biz bunu söylüyoruz. Bizim dilimiz Kürtçe. Kürtçe okullarda misal Türkan da fazla no. Kürtçe okullarda serbest olsun yani. Ama kendim mesela gidiyoruz. 3 kişi bir araya gelmişiz. Üçümüz de Kürdüz. Aslında böyle birazcık ayağımızı yani vitesi böyle ikinci vitese atsak. 4'e 5'e değil. Hani 4'te 5'te hızlı gidersin ya. Biraz düşük vitese atsak. Biraz kendimizi zorlasak. Motoru biraz böyle ısıtsak. Üçümüz de Kürtçe konuşacağız konuyla. Hem çıdıkın. Çünkü hem de Türkiye xwandina. Hem de Türkiye çuna mektep. Hem de Türkiye Türkan xwandina. Zanyar katiye deneme be Türkiye bu ya kolay. Yani ben Türkçe kolay konuşurum. Çünkü akıcı konuşurum. Çünkü her yani Almanyalı, Svizzeralı, Fransa jiyan be Türkiye yaptı zani. Le tu tiştekikir. Yani le Bakuriye Kürdistan. Çünkü ez gelek insanım ve akıftım ha. Ez bejim ez xab biraz bejim yani kaz Kürdi Bavariye xabıkım ez be kat yani kat tüccar be Türkiye nakıfım. İnsanın hani ki kurmancıya var yani sada. Çıma be Türkiye akıfım. Bejim çünkü insanlar izlemiyor Kürtçe yaparsa. Le tu tutuştaki müstakbel kırbı. Keke Bedran. Tüçü beji sarvida. من tiştekî pir awerte pir cuda nekiriye. Normal di jiyana me de Tirkî jî heye, zimanê din jî heye, Fransî jî heye, dem bi dem zimanê din ê Ewropî jî heye. Lê zimanê min ê dayîkê, zimanê min ê gund, zimanê min ê nava civakê Kurdî ye. Yani min tiştekî ku însan pê li çepika bidin min pîroz bikin min nekiriye. Ez wekê normal dünya alemê zimanê xwe de axivim. Ya rast tiştek ku divê mirov şermezar bike, tiştek ku nayê fehm kirin. Ji şermezariyê jî zêdetir, tiştek ku ez fehm nakim, Kurdekî çima radbe bi zimanê din weşanê dike. Weya neket serê min. Min tu car qebûl nekir. Wextê ku min dest bi YouTubeê kir, wisa pêwîstiyekî çêbû, Adem Karaçoban pêşniyazê min kir, got tu çima nakevî nava cîhana medya civakî YouTubeê. Ket serê min jî pêşniyaza wî qebûl kir, min got rast e, mala wî ava. Yani ez davet kirin nava vê dunyayê, dunyayekî pir berfireh e, cîhanekî bêdawî ye. Min got ez tu car bi zimanê xelkî weşanê nakim. Zimanê min dewlemend e. İnsanê ku ji Kurdî fehm bikin, dibînin ku deryaya behrekî bêdawî heye û Tirkî heqeten pir kêm dimîne li ber Kurdî. Cana şaş dimînim. Ya bişim ev însanên me, ev Mem Hüseydîn, ev însanên me, Hesû, Ehmed, Elî Welî, çawa dikarin bi Tirkî ew qasaqa îfade bikin. Yani Tirkî têrê nake. Hele Kurmancî wî nas bikin, hûn ê vê behrê bibînin. Ya we nas nekiriye. Îja ez jî dibêjim, normal Fransiyekî çawa bi Fransî de axife di medya civakî de, Almanekî çawa bi Almanî, Tirkekî çawa bi Tirkî, pir normal e ku Kurdekî jî bi Kurdî weşana xwe bike. Çend kes temaşe dike nexema min e, bila du kes bin. Ez li pey temaşevana nagerim. Wextê ku tu weşanek dewlemend bikî, tu agahî, zanyariyan, eylîm bidî hevala dostê xwe, bidî milletê xwe, bidî temaşevanê xwe, însan te keşif dikin. İnsan tê li pê te digerin, te dibînin. Ev jî wisa bû. Divê kanalê de tiştek ku me îspat kir, teoriya ku dibêje Kurdî eger tu weşanê çêbikî nayê temaşekirin, me ew teorî pûç kir. Çû çöpê. Me Kurdî çêkir, rojane, bawekî îstikrar, her roj me weşan çêkir, têda nûçe pêşkêş dikim, şîrove dikim, muhalefeta siyasî dikim li gorî xwe, huner, edebiyat, mîvanan davet dikim, tînin bi wan re guftûgû dim dest pê kirin. Garantiya hebûna Kurdan çi ye? Zimanê Kurdî çawa dikare were parastin? Netewa Kurd, milletê Kurd çawa dikare hebûna xwe ji Ewropê ve bidomîne? Ev tê nîqaş kir. Me îspat kir ku eger tu tiştek xweş, dewlemend, estetîk, nerî tu pêşkêşî millet bikî, millet teveccüh nîşan dide. Yani berê xwe bi te ve dike. Te tenê nahêle. Ji me ev îspat kir.
ام دبینن کو دناوا کردا پر کس هنه خو روشنبیری کردا دزانن سبی حتی ایواری داوا نتو پروری ولا پاریزی نتو پرسید کن گوتنش خلکرا ناهیلن خو که ماموسته نشان دادن دنیری مدیوانا جواکی تمامی Türkiye. Türkiye wan deneri Türkiye wan hemî Türkiye. Türkiye. Moşe de rojnameya da dinivîsînin diçin gotinên ecêb, mecêb, Osmanî gotinên kurmancî tînin dikin malê Tirkî û maqaleyê xwe dinivîsînin. Çi ye? Temamî ji edebiyata Tirkî re xizmetê dikin. Yani ew wext, ew zeman, ew ker û emega ku didin wê maqalê, wê pirtûkê ku bi Tirkî dinivîsînin, eger bidin Kurdî dibin profesorê Kurdî. Tam da ver. Nadine. Mesela temane, tema. Yani cimrine. De Kurdî de cimrine, de Tirkî de cömerdim. Yani tiştek ez fhem nakim eve. Ez vana van hevalê xwe, van rewşenbîrê Kurdan di rû dibînim. Ne tenê van rewşenbîran jî. Mesela çapemeniya me ya li Ewropayê heye, rojane weşanê dikin. Ya rojname binêrem, hevalê me. Ji bo rojnameyekî derkeve, her îkim 45 kes lazim e ji bo rojane bixebtin. Di wextê ajansê wan jî bidî berçavan û bi milyonan pere lazim e, ne? Dewleta Tirkiye zorê li te kiriye ku duwerî li orta Ewropayê xezeta xwe bi Tirkî derixî. Kî zorê te kiriye? Dewleta Tirkiye silah kutaya serê te tu ji bo werî televizyonekî bi Tirkî ve bikî li orta Ewropayê. Na. Em çima radin dewleta Tirkiye sûcbar dikin? Way asimilasyon politikasî, way nizam çik politikasî îcat nake. İcat nake. Eger tu bixwe de facto dikevî nava vê behra dewlemendiya Kurdî, tu bixwe dikarî bi pêş bixî û milletê te hewcê te dibe. Milletê te wê were te godar bike. Tiştek ku me kir ev e û bû. û bû jî. Ya ji ber vê kanala me hakikaten cihê xwe dît. Yani Vallahi dit. Yani ez min dit. Yani ez bêjim şaş heft sal bar vî ser Twitter'da Kurdan me hene. Kurdan me li Swîsra dijîn hene. Yek Nurettin'e yek xwe re bêje avesta navê vî rastî nizanim. Odeyan wan hene. Çi bêjin? Hotela Heft Sterk. Her roj min guhdariyên wan kir. Sirf bi kurmancî daxivin. Belkî du sê car ji min re istisna kirin lê zimanên wan kurmancî ye. Ew gelek alîkariyê min kir. Yani fehmkirina min. Çünkü ez nizîkî sıfır bûm. Paşê kanalên te gelek alîkariyê min kir. Çünkü kurmancîya te carê pêşî min tişt fehm nakir. Min got ev çi ye yani kav kurmancî ez çi fehm dikim caran din. Lê paşê hat nizîkî em dizin %60. %60 bû niha tu li virê ez te %100 fehm dikim kat sıfır problem. Ev çaba bû ev guhdarin yani min guhdariya te kir. Lê ez te tiştek din bêjim. Şimdi insanlar ben biliyorum hiç Kürtçe kulağa alışmamış. Yani beyni alışmamış değil, kulağa alışmamış. Hani beynin anlamak kısmına gitmesi için bir kulak prosesinden geçecek. İnsanların kulağı Kürtçeyi duymaya hiç alışmamış. Yani Kürt insandan bahsediyoruz. Yani Kürtçeyi bir yerde biliyor. Ben dediğim gibi yani ben 7 sene önce sıfıra yakın bir yerde lan dedim ben inat edeceğim. Bunları dinleyeceğim. Dinledim. Gerçekten ilk başta hiçbir şey anlamadığım böyle gelen bir dil gittikçe taşlar yerine oturdu. Anlamaya başladım. Yeter ki ya bir insan kendine müsaade edecek ya. Yani ama orada bir kalpte bir inanç olacak. Yani sen orada bir inançtan kastım sahipleneceksin ya. Ya bir sıcak bir sahiplenme bu. Bu diyeceksin ki içimdeki Kürtçe ateşini yakarsan bana sıcaklık verecek. Bana yaşam sıcaklığı verecek. Şimdi ben sana teşekkür ederim insanlar anlasın diye Caran bakın ben buna isim olarak diyorum ki Kürt egosunun olmayışı. Kürtlerin zoruna gitmiyor Türkçe konuşmak ya. Egoya Kurdî weke netew yani tiştê ku mirov anha di nava Kurdan da pê serbilind be zêde tune ye. Çand û kultura me heye, örf û adetê me heye. Yani işte re bêjim sedî siyê wî mirov dikare bavêje çöpê. Di nava Kurdan de yani örf, adet, gelenek, tiştê ku ji kevin hatine hemî tiştê me nepîrozin. Tiştên xirab hene, tiştê ku me ji Îslamê girtine hene, tiştê me ji Ereban, ji Tirkan, ji milletê xelkî girtine hene. Ji me re rehet çêbiye me ew girtine. Ama bi kêrî me nayên. Me mezin nakim. Me rû nikare pê serbilind be, pê pişras be. Mesele ew e. İja tiştek ku te bes kir, niha Kurdiya, Tirkiya Kurdan rast e. Mesela ez salên nodî de ez wextê hatim Ewropayê kêk me. Tu zanî li komelê me civîn çêdibû. Herkes radibe ji xwe re xwe îfade dike, ne li gur dilê xwe. Me got em jî xwe îfade bikin. Ez ji hunerê fehm dikim, ji siyasetê fehm dikim, ji dîplomasiyê, ji sosyolojiyê, ez jî xortekim diçim mektebê. Hin tiştê ku ez bikarim ji civakê re bibêjim aslında heye. Ama navgîn tune ye. Yani araç tune ye. Ez pê bibêjim. Yani zimanê me tune ye. Tamam em çûne mektebê Tirka, lê zimanê Tirkî ez werim di derneka Kurdan de pê xîtabê Kurda bikim veya pir zorê biçûm. Me got na. Veya şaş e.
از هاتم اروپا و دمی کانتونا نشوتری بود از هاتم اروپا لاوروپا از کیجان منطقی رادبم علمی خو زانینا خو به ترکی پیشکش کردات مگوتنا از رابو مگوت چد به بلا به از دوی کردی فر به و دمیج کردیا ما کردیا گوند بو کردیا مملکت بو ترینت خو مثلا هنری و سیاسی ده ifade بکه تریناکه tamam ما چیکر مل سوئیسرا انسانی که دشبن من دروش هم دانه ملهف ام هاتن جمهف سی چلکس مخکر یک لزوریه üniversite زوریه مثل فکی کریکر سنف فکی و کریکر yani مچقاس مامستین می مشهور هنه ج اوروپای حسین قارتال هي احمد تیگریس هي و گلک زردش حاجو هي و نده مامستیدن سه مه انتنسیف ما کردی دادس بکرن ما درسین کردی چیکرن لزوریه زانینگا زوریه و جوی داری حمی حوالی کو تبری بون ام تبون مامستین کردی چی بو دبیره وقتی کو تلویزیون ما مت تی وی آوا بو tabii pişti ve kursi az hatım mı şot fonu direkt mektebe kurdi ذکر hemşi bir inisiyatif خواهی şahsi ne rixistin ne sazidin hatta ev mektebe ku ez diçume alisiya Suisse açum can müdürü xwam got sınıf ekibde min ez dixwazim dersa kurdî bidim dest pêkirim direkt krita sınıfa mamosteyan teslim mikir go makina fotokopi iştera serbest e odaya mamosteyan iştera serbest e çift gibi ki من زاروکی کردان آنین جم هف لشوت فونه نشوتیله مدرسه کردی داد اسپیکر حتی کو مت تی وی آوا مت تی وی وقتی آوا بو ای تابی ناوی مگی هیچ جم ریوبریا تلویزیونیجی وانجی گازی میکر ام چون میداریم من خدمت خواهیش بو کردا ایدی نبریا مکتبی و صنفه ایدی بریا کردستان فضایی اجمت تی کردستان فضایی وسا چی بو کردستان آوا بو حقیقتا کردستان آوا بو جا من خدمت خواهش میداری بریا نه فایدام چیه د خدمت امنا مت تی وی حتی ایرو فایدام چیه پر حوالین جهرمن جدای کردستان دید جبرویه که تودکاری راحتی من فهم بکی یک اجسر حدمه کردیا مش شفافه ذکریه یا دویم من پر حوالین میدانی جزیری بوتانی من گودار کردم از به حوالی خواهی سوران را خبتیمه از دوک آوان تونا دنگیوان پر خوش زانم و فهم دکم از تیپن عربی فیر بوم زانم الف ب زانم بنویسیم و زانم بخونیم جی و یا همی فایده و چی بو جبو کو از بکاربم خطاب ملت خو بکم و تشتی کو د دل مده هه و هندک بهجی زانی نه خو بکاربم ترانسفر جواکی بکم ای کرمانجی آراجه نافگینه لی بق جبو من وسایه اما وقت جالی علمی و جالی سوسیولوژی گلی بنری البته زمان نتنی آراجه نه نافگینه زمان سوسیولوژیه دیروکه خونه تونا دنگ دایکیه tabii yani Kurdiş bu min ucbu tabii ki ne vekeve belki tecdiye xwe Tirkî bîstiye no diyemin misal jimura tüm ateye em bejin ate hem bejin daye em bejin ate yani dayemin tucar nabuya jimura anne ne bejim anne yani anne natıştakili no dayemin ateye misal haltemin halteye tucar ne bejim teyze az ne bejim hala mateye halteye ateye yani ez vakti ku yani dünyada mümkün ne ku ez bi Tirkî hitabê eqrabayê xwe bikim çünkü ew Kurdî ya ku min ji diya xwe bîstiye manekî cuda dide Kurdî ji ber vê yekê dewletekî rêxistinekî saziyekî dema Kurdî qedexet ke yan jî giranî nade Kurdî ji bo me tiştekî negatif e tim em weke negatif dibînin wextê ku dest dirêjê zimanê me têkirin em dibêjin vaya pîs e vaya negatif e xirab e çünkü ji bo me pîroz e ji bo min şexsî ez dikarim weke youtuber weke rojnameger ji bo xwe weke navgîn bibînim lê ji bo civakê tiştekî pir cuda ye dîroka me ye xewnê me ye umuda me ye umut çima umuda me ye çünkü em dibêjin wextê ku Kurdî tune be netewa Kurd milletê Kurd tune dibe ji ber vê umuda me ye rasta yek jî kekmem çima mesela wî rojê nîqaşekî min çêbû bi hevalekî re li Latin Amerikayê zimanê herêmî nema rast e rasta İspanyolî Portekîzî li Brezilya Portekîzî bû serdest rasta tamam çima milletên Amerikaya Latin tune nebû çawa hebûna xwe parastin zimanê xelkî fêr bûn zimanê xelkî xistin nava civaka xwe nava siyaseta xwe çand û kültûra xwe lê hebûna xwe parastin mesela ez pêşî fikrîm min got belkî ziman ne her tişte başê tiştekî din derket olê bilêr tabii tu jî bersiva xwe dikarî bidî ême li Anadolya û Mezopotamya rewş pir cuda ye yek
ê xelkê ê Latin Amerikayê dagirkerê wan yani kolonyalistê wan ji dûr hatin. Hı hı. Tamam ji pişt okyanusan hatin. Ji aliyê fîzîkî ve ji Latin Amerikîyan cudatir bûn. Hı hı. Latin Amerikî zimanê wan wekî araç bikaranîn. Ama kültûra xwe, çanda xwe parastin. Tamam muhefaza kirin. Ême ew şansê me tune. Wextê ku em zimanê xwe wenda bikin, Hemen de bun. tu firqiya me û Tirkan amîne. Çünkü ji aliyê fîzîkî ve em dişibin hev. Ji aliyê coğrafîk ve em bi heva girêdayîne, ew ji dûr nehatine. Çand û kültûra me piştî hezar salan pir nêzê hev biye. Êdî çi dibe? Em hêdî kî hakimê bazarê be, ekonomiyê, kî xwedî dewlet be, kî rêvebir be, merûv hêdî dikeve bin kontrola wan û tune dibe. Çünkü kî serdest be, merûv dişibe wî, bezemîşê wî dibe. Ez numuneyekî bidim, başê ez gotinê ji te re Hı bêjim. hı. Çima ekonomî, bazar, finans mühim e di pêşxistina ziman de. Hı hı. Ez ji Hewlêrê têm. Em li Hewalaniyê ne. Qehwe dixwazin. Xortekî min te li keleka me bû, wî jî bi Kurdî qehwe xwest. Hatta bi soranî xwest. Me got tu ji ku derî? Got ez ji Konyayê me. Hı. Me got tu Kurdê Konyayê? Got na, ez Tirkiye Konyayê me. Ya çawa tu Tirkiye Konyayê? Got bi Xwedê pere her zimanî mirovan dide fêrkirin. Ya bi Kurdî ji me re bêje. Rast baş gotiye. Got xêr e, got kê ku ez xalis mixlis Tirkim. Hı. Wextê ku bazara Başûrê Kurdistanê vebû, divê navberê de ew jî dibêje Başûrê Kurdistanê ya. û Tirkiye netewperest e. Dibe wextê ku bazara ekonomîk ya Başûrê Kurdistanê vebû, dibe me got tamam, hadê akin em biçin vê derê. Digot ez çûm vê derê, dikana ayaqqabîciya me vekir, min şûbe li ser şûbe vekir, ez zimanê wan fêr nebim, îmkana ku ekonomiyê pêş bixim tune ye. û dibe me dikan ser dikana vekir, ez wê derê dewlemend bûm. Bi xêra Kurdî, bi xêra Kurdan, ez bûm xwedî pere. Çi nîşanê me dide? Acilen li Kurdistanê bazar, ekonomî divê bibe Kurdî. Rast. İnsan hewcî wî bin û bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî xwe îfade bikin, kerem keme. Aha. Tam böyle durumlarda benim Türkiye. Kolay bir şey. Yani bu okullarda fizik dersi verdiğinde böyle elektrik bölümüne geldiğinde bir uzun yol vardır. Uzun kablo, bir kısa kablo vardır. Elektrik diyor hangisinden geçer? Elektrik her zaman kısaya gider. Şimdi Güney Amerika'da, Meksika için biliyorum, Kolombiya için biliyorum. Diğerleri için tam emin değilim. Brezilya çok karışık. Mesela Japonya dışında en çok Japon etnik insanının bulunduğu yer Brezilya'dır. Peru'da çok fazla Japon vardır. Oradaki dinamikleri dolayısıyla bilmiyorum. Ama mesela Kolombiya için ve Meksika için biliyorum. O yerlilerle gelen Avrupalılar arasındaki ilişki, İspanyollar diyelim mesela. 3 çeşit insan var. Birincisi İspanyollar. Bunlar üst sınıf. İkincisi yerliler. Bunlar alt sınıf. Ortadakiler de melez. Melezlerin de daha çok İspanyol karışımı olan var, daha az İspanyol karışımı olan var. Gerçekten toplum hiyerarşik. Şimdi bunun önemi ne? Ben hep tekrar ediyorum insanlara. Biraz da bu benim kendi gözlemim hayatta. İnsanlar hiyerarşi içerisinde tanımlıyorlar kendilerini. Şimdi bizim bir Kürt egomuz yok. Yani bu gerçekten eksik. Mesela ben burada bazen yani şeyi de tekrar hatırlatayım Keke Bedran. Mesela benim için ben Bedran Dere'yi nereden biliyorum? Ben Bedran Dere'yi bir Kürt televizyonundaki anchorman olduğu zamandan biliyorum. Yani sen bizim için public personality yani bir kamu insanısın. Yani toplum önü insanısın. Şimdi ben öyle biri değilim. Birçok insan var. Ya ben çok tabii dalga da geçiyorum insanlarla. Benim ekran önüne çıkışımın sebebi ben kaygılı bir vatandaşım. Ben bir Kürdistan vatandaşıyım. Benim sahip olduğum görüşler ifade edilmiyor. Senin önceliğin mesela Türkçedeki Keke Bedran yani az bernameyente serdikim gelek hoşamın dışı çıma çünkü yek aidiyete tahaya yek nasnameye tahaya keseki Kurdi keseki Kurdistani roletaji haya yani kanala kita hayatı Hata neteviye. Yani kesin fikren taşlar partiyanda haya, kesin fikren ta ideolojiyanda haya. Le minak şahsiyeteke tu roleki netevi dilizi. Le din yani insanlar amaçları
aidiyetleri insanların neyi nasıl tercih ettik araçları belir. Keseki Kürdi, keseki Kürdistani, rolette haya. Yani kanal kita haya. Hatta netevi diyeceğim. Hatta netevi. Hatta neteviye. Yani kesin fikren taşlar partiyan da haya, kesin fikren ta ideolojiyan da haya. Le minak şahsiyeteke tu roleki netevi dilizi. Le din yani insanlar amaçları, aidiyetleri, insanların neyi nasıl tercih ettik araçları yani aracı amaç belirliyor. Benim derdim Kürdistan olursa ben otomatikman partiler üstü bakıyorum meseleye. Ve otomatikman dilimi mecbur seçiyorum. Ya hem de Kürdistan'da çok fazla. Tabii ki hem de Zazaki bakfın, Kurmancı bakfın, Sorani bakfın, hem çıkma bir Türkiye bakfın. Ne şerme ne ayıba. Ama benim derdim Kuzey Kürdistan'da Barzaniciliği öldürmekse. Ha? Ben neteveperestlik yapmıyorum ki artık. Benim derdim senin derdin senin dile yaklaşımını da belirliyor, kelime seçimini de belirliyor, hangi haberi öne çıkartacağını da belirliyor. Bence bizim asıl sorunumuz gerçekten Kürt milli egosunun içimizdeki motor olmayışı. Az bir bejim. Şeyde de yani Güney Amerika'da da şimdi ben Kıcık'tan öğrendim, Kıcık Yareş'ten etnisite dedi, millet kavramını öldürmek için uydurulmuş bir kelimedir. Etnisite dedi, politik değildir. Millet ise politik bir kelimedir. Etnik olduğun zaman başka bir milliyete tabi bir varlıksın. Güney Amerika'da yerliler var. Etnikten bile daha düşük. Yerli, indigenous. Ne etnisiteye? Hem Kürt iro, hem mecbur karar ekibidin. Hem etnisitene, hem netevekene. Misal Kaya İzol, aniyeke hatırayeke vihaya le Suede, paşti 12 Eylül le Sued, hem Türk solcular var hem de aralarında bunlar var. Diyorlar iki dilli yapalım. Elçiye bir tane var, Türkler sonra meşhur etti. Yılmaz Güney'in filmlerinde oynayan. Bu diyor Kürtçe yapmayalım diyor. Benim damarıma dokunuyor. Şimdi bizim aramızda Kürtçenin damarına dokunduğu Türkler halen var. Acaba biz bir Türk ama ben ona köpeklik psikolojisi diyor. Fino köpek var ya. Bunlar Fino köpek Kürtler. Bir Türk'ün hoşuna gitsin diye mi Türkçe konuşuyorsun? İyi düşün. Aynaya bak, kendine sor. Sen niye Türkçe konuşuyorsun? Senin içinde acaba bir Fino köpek karakteri mi var? Bir Türk'ün hoşuna gidesin diye. Ez bit arabecim keke bedran belki min pırakhıft. Na dinavan netewekî de rekabet mühim e. Bila hebe. Bila malbata Talabani hebe, bila Barzanî hebe, bila derdorên Partiya Karkerê Kurdistanê bila hebin, insanên Alîgirên Öcalan bila hebin. Vana hem de siyasetê de hem de pêşxistina çap û kültûrê de çav didin hev. Rekabet heye. Wekê nimûne wextê Met TV ava bû li Başûrê Kurdistanê televizyonên Netewî tune bûn. Televizyona yekem yan Netewî Met TV bû. Başê mesela cemiyata derdora Barzanî çi kirin? Gotin yani vana çûn, vana pêş ketin. Em çûn vaman. Em çi bikin? Rabûn Kurdistan TV ava kirin. Mesrefekî pir mezin xistin Kurdistan TV. Te goterê başê gotin tamam. Em hêzê de tir pêş bikevin. Bila kanala me yekî navnetewî çê bibe. Anî Rûdaw TV vekirin mesela. Vana başin. Merû çav dewleta Tirkî jî got yaw rêxistinê Kurdan û Partiyê Kurdan televizyon ser Kurdan ser televizyona vedikin. Vana dengê xwe digînin dünya alemê ka em jî televizyonekî Kurdî vekin û em jî antî propaganda wan bi Kurdî bikin. Wan jî rabû TRT 6 vekir. Tamam. Bernameyên çand û kültûrî xistinê, gotinên terorîst pir zêde xistinê. Ama bernameyê wan ê dengbêjî mesela Fayda Kurdan çêbû jê re. Bernameyên çand û kültûrî ê dengbêjî xistinê. Tiş nabe. Xirab nebû. Ji ber vê yekê mirov normal e. Rekabet bila hebe di nava Kurdan de. Ew sebeb pêşketinê ye. Tamam? Ve ya tiştekî pir baş e. Senin kamusal aidiyetin, sosyal aidiyetin milliyet altı olunca senin rakibin Türkler olmuyor, bir başka Kürt klanı oluyor. Klanlara bölünmüşüz. Bence asıl Kürt kuzeyde, Kürtçeyi kullanmayışımızın asıl sebebi halen de bu. Türklere yalakayız, Kürt klanlarına düşmanız. Milliyet altı klan aidiyetleri bizim içimizdeki kurt olmuş bugün. Na ew tişta tu dibêjî mesela aidiyet netew çi ye? Etnisite. Gotina etnisite ez jî hez nakim ji ber ku milletê ku mirine, milletê ku li vê dunyayê tune ye, di navê wan weke etnisite dikarî bikarbînî. Tamam mı? Yek jî milletê ku nebûne netew, tu wan weke etnik dikarî. Mesela Cingene etnisiteyekî Rasta. yê netew e. Çima? Coğrafya Cingeneyan tune ye. Zimanekî wan ê hevbeş ku wana bîne cem hev tune ye.
برجواندی وان هفبش تونه مثال هزاره افغانستان هزاره چیه؟ etnisite ها لكرد اتنسيتي نه كرد ملتكيه ونتوى يعني اولوسه تمام شو ملته تو حتى لغوري نتوى بيجي نتوى اساسي وانشنه شتي خواستم زمان ته كوتتك يك هيتونه هي باشه جغرافيا ته كتبو كاري بدوي دريدا ببي سردست هيتونه تبيجي جغرافيا مهمه معروف حاكم جغرافيا خبه يعني egemenlik coğrafya egemenliği pır mühime. Bu siyasi egemenlik pır mühime. Du siyaseti de tüdbeş canan başkenti mirovan hebe. Yani payitaht hebe. Siyasi ve jaliye siyasi ve tübü karibi jüve merkezi millet bireyva jüvi. Çünkü millet başkot. Etnisite ki payitaht millete. Aynen. Naha eme milletin mesela pır tişteki pır aybe kutsal bir 2026 pişti şahre 7 salan داویه ده ام هجی نقاش دکن یا ام اتنیسیتنه ام ملتن ام نتون ام چت تبانه ایجا دوی روشی ده ما ممکنه اگوامنا نتوی هبه کو اسپیسر بلندم از بیجم مخابن نه وقت خوازایی از جغرافیا کردستانی هاتم دنیای وقت کرد هاتم دنیای جبلی وی تشتی کو مرو به سر بلند به وگاوی پرتونه چونکی دولت ام تونه سروری ام اگمنلیگ ام یا جغرافی یا سیاسی تونه تشتی کو مرو به سر بلند به بجه اوه ne mutlu Kürdüm diyene tüneye. Rasta. Tüneye. Rasta. İşar ev tişta piçuk hastıneji kekmem. Mesela tedbeji Kürt çıma xwa piçuk dibinem. Evet. Ama ev gotine ku ezana jwara dibijim, nayve mani ku ez xwa piçuk dibinim. Yek ez Kürdi da axfım. Ez bu Kürdi ser bilindim, tamam? Naha çıma Kürt xwa piçuk dibinim, bi taybeti Kürdin ku bi Tirki da axfım. Çıma insaneki hawce dibine bi Tirki baxfe. Çünkü لگوری سیستما کو ترکیه امپوزه کردان کر اگر تو ترکی باخفی تو محقق انتلکتویلی çünkü Kurdeki bu Kurdi ne kadar bir entelektüel rasta baş çünkü mekteba Kurdi tüne ki tu Kurdi bir entelektüel tu ne kadar bir Kurdi bir alim ki tu ne kadar şiiretli insanım ki ya keke Bedran oku attın böyle 12'den öyle vurdun ki ha çiye Türkiye tişteki empoze etki de beje tu her mekteba Türkiye tutkari karavat bıxıstıyor. No ben az bıkatının çünkü sen öylesin ne güzel bir şey söyledin ki bunu her sefer yani gözlemişim hiçbir zaman bilinçli fark etmemişim. Bu Kürt televizyonlarında Türkçe konuşan Kürtlerin tamamı Türkçe konuştukları için ama Türkçe konuştukları için hep şeydeler bak anne bak baba ben okudum adam oldum bak ne bir psikoloji egemen yani Türkçe konuştuk çok edin becetti gerek başka işte gerek mühim hakike becan. İşte jberve ki o Kurdi ku Türkiye de axfe doxwaze ispat bike ku biyetiştik. Çünkü ev empozeya encama siyasete devleta Türkiye ku ser Kurdan tabi. Gerek başka. Tamam. Jberve vakti ku tu Kurdi tu çi mektebe Türkiye dukhune qaravat tkastiyete kincete cudaye mesela kinci kesi ku Türkiye de axfe ji kinci Kurda cudatır. Vallahi tu zelal kıl cımıra. Yani gelek zelal bu. Çünkü ki Kürdi, sadü insanım ben ki Kürdi, sadü zanın, bu Türkiye dağıfın. Çünkü ava işte, ava. Dişte ku vederi tamam, evde zanim. Ama çı dve vare kırınç bu emviz tam beruvacı. Ha. Dve tu bikaribi, bi zmanê xwe, ilim, zanyarî, huner, felsefe, ideolojî, bi Kurdî ji miletê xwe re bibêjî. Ama ne Kurdiyekî zehmet, binêre, ne Kurdiyekî zehmet. Hin hevalê me, Kurdî zehmet kirine. Ji bo ku me fehm neke. Ev jî şaş e. Çi qa ji destê te tê, Kurdî hêsan bike. Kurdî rehet bike. Kîjan îdeolojî heye ku ez nikaribim wê îdeolojî bi zimanê herî basît ji zarokekî 6 salî re bibêjim. Awar dikim gotina Einstein bû. Einstein'a ver bêjin. Tu eger nikaribî teoriyekî bi zimanekî rehet ji zarokekî 6 salî re îzah bikî, te ew teorî fehm nekiriye. Wê demê em çi dikin? Beriya her tiştî ji bo ku Kurdî bibe malê temamê Kurdan. Ji bo ku ew îmaja ku Kurdî zimanê gundiyan û nezanan e, Tirkî zimanê alim û zanan e, ji bo ku ev teorî, ev felsefe here çöpê dibe em xwe ji nû ve çê bikin. Em Kurdî rehet bikin, hêsan bikin û her cüre teoriyê, ilmê dînî, olî, mesela tamam, din
ol bi Kurdî xweş de îzah kirin. Çima? Çünkü seydayê me, meleyê me, medreseyên kevin ê Kurdî dîtine di camiya da wextê xutbe dixwînin rast e. Vaya her çend li cem Alewiyê me tune bin jî, li cem Alewiyê me ew pir tune ye. Alewiyê me bi giranî Türkiye. Tirkî şîretê xwe dikin. Yani elmê Alewîtiyê bi giranî biye Tirkî. Ama Rast rast. bawer bike sibê du sibê wê di camiyan da jî li cem Sünniyan jî wê ilmê olî bibe Tirkî. Rast. Heyf e. Ji ber vê na em çi dikarin bikin? Beriya her tiştî em Kurdiya xwe hêsan bikin, rehet bikin. Gotinê fehm nake neynin em lê zêde nekin. Wextê bikartînî jî sinonîma wî bikarbîne. Ez wextê gotinekî bibêjim, ez bêjim temam. Mem ji vê gotinê fehm nake. Ez biçim sinonîma wî. Yani gotinekî hemwate. Di aynî watê de gotinekî ku tê fehm kirin. Ya me ji Erebî girtiye, ya me ji Tirkî girtiye firk nake. Ew bîne bikarbîne. Bixe nava Kurdiya xwe ji bo xelk fehm bike. Wê demê xelk berê xwe dide. Çünkü Kurdiya te rehet e. Binêre. Et tiştek dîş te bêjim. Di ziman de kekmem gotinên mîvan hene. û gotinên ku dibin perçeyekî Kurdî hene. Mesela em li coğrafya Mezopotamya dijîn yan Kurdistanê. Li derdora me Tirk hene, li derdora me Arab hene, Faris hene. Tu bixwazî nexwazî gotinên wan tê dikeve nava Kurdî. Normal. Normal e. Ew gotina ku tê dikeve nava Kurdî pêncî salan weke mîvan dikare bimîne. Geçici yani, demborî. Heta kengî, heta ku ew gotin, ew kelime li temamê Kurdistanê hat fehm kirin, ew dî dibe perçeyekî Kurdî. Mîna çi? Mîna mesela. Gotina mesela, Erebî ye, meselen. Ketiye Kurdî, êdî Kurdî ye. Çima? Çünkü Ereba jî gotinê me girtine. Tirkan ji xwe tonkî gotinê me girtine birine. Çima em ji êwan negirin? Êwan tê nava ême, ma em mecbûrin êwan derbixin û tenê Kurdiyekî saf û temiz bihêlin. Al nicatperestiye. Ne baş e. Ne başa na. Gotinê wanê ku li temamê Kurdistanê were fehm kirin, ew êdî perçeyekî Kurdî ye. Ji bo ku Kurd, milletê Kurdistanî dema ku bixwazin xwe bigînin ilm, zanyariyê, agahiyan, yan jî tişt felsefê, dibe neçin hewciyê Tirkî nebin. Neçin hewcî Erebî nebin. Em zarokê xwe mecbûr nekin ku herin mektebê Tirkan û Ereba bixwînin heta ku felsefe û ilm fêr bibin. Em dîrek bi Kurdî çê bikin. Ji bo me Ew gelek mühim e. tabii ki gelek mühim e. Yani ji bo wê qîmeta bernameyê me, qîmeta kanalê me pir mezin e. Ez vê ji bo xwe nabijim. Ê min ez îro heme sibê tune me, mesela ne ezim. Dibe herkes çê bike. Mesela dengbêjê me li gorî imkanê xweş xwe re bernameyê dengbêjê çê dikin ama bi sînor e, tenê huner heye, tenê dengbêjî heye ama têrê nake. Dibe alimên me, rojnamegerên me, dibe sosyologên me bi Kurdî werin xwe îfade bikin. Dibe ew zorê li me bikin, bibêjin bernama xwe veke, kanala xwe veke, ez mîvanê te me sibê. Ez tiştê ku ez bibêjim heye. Tamam? Ew gere zorê li me bikin. û gerek kanalê mîna ê min bi dehan, bi sedan kanal hebin. İnşallah. Her insan çê. Di Met TV'de Tirkî hebû, Kurdî hebû. Kurdî bû para me. Ev şansekî ye elbet. Met TV bu üniversite, bu cihê zanariyê ama Met TV kuştin. Katliam kirin li Met TV. Çi qas xebatkarê Met TV hene hemî çûn. Kî kuşt? Televizyona me Met TV, anlayışa Met TV, gevneşopiya Met TV di ku da çû? Nizanim. Komkujiye, katliama erê. Katliama medya Kurdî kî kir? Suçlu kî ye? Suçdar kî ye? Mehkeme heye? Çûne. Medya Kurdî kî kuşt? îro piştî 30 sal medya Kurdî normal gerek akademiyê me yê rojnamegeriyê hebana, me di wan da ders bidana, binêre. Dersa rojnamegeriya Kurdî, tiştê ku em vê derê de axivin. Ne tenê pîvanên rojnamegeriya gerdûnî, me di wê derê de dersa wan bi Kurdî bida. İnsan dengê xwe çawa terbiyet dike. Bi kîjan tonî tu biaxivî, tu dikarî tesîr li însanê hemberî xwe bikî. Ve hemû ilmê deng e, huner e, estetik e. Tu nikarî weke însanekî ku tu car ji gundê xwe derneketiye, mîna wan di televizyonê de xîtabê ji vekê bikî. Cihê xwe nabîne. Tu nagî ji adrêsa xwe. Tu mecbûrî li gorî perwerdeyiya universel xwe perwerde bikî, xwe ber çavara derbas bikî, xwe bipejikînî, xwe bikî şikil, wisa xwe pêşkêşî milletê xwe bikî. Wisa nebe millet te qebûl nake. û ana di dawiyê de medya Kurdî nayê temaşe kirin. Sebep çi ye? Sebep kêmasiya estetîkê ye.
کێماسیە پرەنسیبێن ڕۆژنامەگەریەیە وی ڕۆژێ من نمونەیەکی ڕاستۆرانتی دایە دەزێ دەریش دووبارە بکەم بنێرەمەم وەختی ڕاستۆرانتی وێتکی و ببێژی ئەس چێکم زاتەن مشتریەمە هەنە وی مشتریەمە هەر نەوسایە مشتریەتە تێ ڕۆژێکی دوو ڕۆژە دخوە ژعری دبە زەهیر دبە دی جاردن نایە تمام مدیا وەکە ڕاستۆرانتی بفکرە ژێرە پرەنسیبێن هیژیانê lazim e servis biçimî lazim e xwarin çawa tê çêkirin aşçî çawa li xwe bike çawa xîtabê müşteriya bike hemî lazim e ji ber vê yekê divê tu temaşevan bikişînî aniha di dawiyê de hevalê me medya çêkirine tamam temaşevanên hazir girtin ji ber tekoşîna şerê ku li Kurdistanê meşiya temaşevanên hazir hebûn wan temaşevanê hazir girtin zehîr dawan ziqûn dawan çî kirin îdî însanê me temaşe nakin tu televizyonekî me nayê temaşe kirin bi Kurdî bi Tirkî jî nayê temaşe kirin çünkü aynı mantık wê derî jî derbas dibe heva wextê ku tu televizyonekî çêdikî wextê rojnameyekî çêdikî divê tu pêşî li gorî usûla prensîbên navnetewî universel ke li gorî wan gerek tu weşanê bikî dünya 150 sale medya çêkiriye prensîb jê re daniye îlke jê re daniye hatiye heta îro tu nikarî wana tu nebe hesibînî tu nikarî wana bavê jî çöpê li gorî xwe prensîbekî çêbikî dawiyê de prensîbê te wê ê AKP dişibin mîne hev çünkü ew jî ajîte propaganda derew manîpulasyon çidkî milletê te jî îdî televizyonê dünya alemê sêr dike medya civakî heye îdî dünya piçûk bîye îdî zarokê xelkê dibîne û te dide berhev dibîne ku tu ne tiştekî tu gerek divê reqabetê de bikarî bî bi televizyon û medya cîhanê re bikevî reqabetê tu dikevî nikarî bikevî vê derê de ez dixwazim warim ser mehkemê ew însanên me ê ku ew qas ked û emega vê tekoşînê avêtin çöpê müsaade nekirin ku medya me bibe medyayekî universel sûç kirine yek mehkemeyekî Kurda tune ku wana mehkeme bike adaleta Kurda heye mehkemeyekî Kurda heye savciyekî Kurda heye tune wê demê di nava Kurdan de herkes li gorî kêfa xwe dikare hespê xwe bibezîne ma heyet wisa dibe ma heyet dibe wisa dibe ewek hebe mekanîzmeyekî adaletê tu nebe dibe ne ka tevî manî ku tirsonekin jî ji fikrên cuda ditirsin ji mîvanên cuda ditirsin sibê hetayê verê behsa demokrasiyê behsa serbestiya fikr û raman dikin fikir özgürlüğü ne sibê hetayê verê behsa demokrasiyê dikin toleransê dikin ama li cem xwe çima pêk nayînî çima durûdî dikî yani ne heyfe mesela tu wextê ku rê bidî azadiya fikr û raman tu çi wenda dikî tu çi tirsî pir em ê behsa Kurdistanê bikin ya pir em ê bibêjin Kurdistan heq dike ser bi xwe bibe madî ji wî zêdetir em ê çi bêjin em ê bêjin Kurdistan bimire na em ê çi bêjin yani ma em tiştekî cuda dikarin bêjin Şimdi güzel olan şey seni %100 anlayarak takip ediyorum. Ev çima mühim e yani ki temaşevanan mem li virin guhteriye me bikin ki wan jî sad û sad fehm dikin ez dixwazim ki wî bibinin yani görün ki %100 anlayabiliyoruz. Şimdi eğer biz Kürtçeyi %100 anlayabiliyor isek şimdi Bedran Dere bir üretici, bir gerçek gazeteci, anchorman, Kürtlerin en bilinen anchormanlerinden bir tanesi. Keke neydi o şeydeki Rudav'daki Kobanili anchorman ismi neydi? Bilbixun Dara. Bedran Dere. Ezbejim şimdi Mahmut Önder anchorman kime yakışıklı bu na. Baş bir hattı. Bilbixun Dara ira anchorman ke. Kesen dinci hanale hun navdarın yani em ve nastikin, em ve zanın. Ki em em dikarin ve fem bakın iki şey eksik o zaman. Birincisi madem ben seni takip edebiliyorum normal değil midir ben dünyayı senden takip edeyim? Misal az xwa bernameyem Türkiye sernakim ka tüccar yani sıfır bir kuştuma. Ya kekmem tu yani tiştekî pır mezin bilcemin takip nakî ez ê çi bibêjim ez ê bêjim Rusya li Ukrayna xistiye Ukrayna parasına xwe kiriye ez ê bêjim Amerîka li İranê xistiye wana li hev kirin tu wê derê de gotina li hev kirin aştî hîn dibî mesela ez ê bêjim Erebistana Suudî çima rabû li İranê xist menfaeta Suudî Erebistanê çi ye
vana li Yemenê li ser çi li hev nekirin yani çelişkî û nakokî wan çi ye mesela vana tiştê ne zehmetine işte bêjim yani tu wextê godar kî tu direk rojekî tu zehmetê bikişînî roja din tu dikevî takîbata wî êdî tu te serê ben girtiye êdî. Tıras Beji. Benim mesela Kürt tırnak içerisinde Kürt diyorum. Çünkü Türkçe konuşan medya bana Kürt medyası gelmiyor. Yani gerçek diyorum. Rastiyaz bir bejim. Yani ben Türkçe konuşan Kürtler diyorum ama Kürt medyası diyemem. Kürt medyası ki nabi Kürdiye yani nabi Zazakiya, İsmet Siverekli hayatım bu Zazaki çedik. Az bir gelek hazdıkım. Aynen. Ha mesela wextê ku Kirmanckî Zazakî ve muhakkak herim bişopînin teqî bikin bibin abone. İnadına. İnadına. Ha? Çünkü kurmancı ne Kürdiye? Kurmancı ki zamaneki Kürdana. Gelip zamanen mehana. Tabii. Az bir bejim. Tabii. Tabii. Tu ne bir abone min, ne bir abone İsmet Siverekli, tu Kürdi û Zazakî wextê pêş nexî Kurmancı Zazakî. Uçağı tu bir sebebi kuştina Kurdî. Rasta. Tu dibê min pêş bixî, emîna min pêş bixî. Rasta. Şimdi Kürt medyasına bir kritiğim geliyor. Evet. Yani evet ben sesimi dile getiren biriyim ama yani benim bir siyasi tarafım yok. Benim kendi görüşlerim var. Benim siyasi tarafım yok. Ben hep söyledim. Benim Kürt camiasında kimseyle bireysel hukukum olmadığı için sözümü rahat diyorum. Yani acaba şu ne der? Acaba şunu kırar mıyım? Zerre umurumda değil. Benim kamuoyundaki egom ben Kürt egemenliği konusunda duyarlı bir Kürt vatandaşım ama Kürt siyasetine şöyle bir kritiğim var. Misal ben biliyorum yani dışarıdan nasıl görünüyorum bilmiyorum ama kendimi gördüğüm şeklim ben uluslararası politikayı iyi takip eden biriyim. Yani keyifle takip ediyorum. Yani bunu da Faik Bulut'a borçluyum. Ona da referansını vereyim. Evrensel Gazetesi'nde aynı masada oturduk. O masanın diğer tarafındaydı. Ben bu tarafındaydım. Ondan etkilendim de bu uluslararası politikaya merak saldım. Şimdi kritiğime geliyorum. Bunu örneklendiriyorum. Bizde parti medyası var. Ahbap çavuş medyası var ama medya yok. Evji sen bunun tespitini bence harika yaptın. Yani Türkçe yani entelektüel. Yani ben adam oldum. Oğlum sen kaymakam oldun ama adam olamadın. Yani ve gere. Yani müşkül evet. Gelek yani tam 12'den vurdun. Oku attın 12'den vurdun. Keke bedran zanım ki vakte ne para. Ez vi tişti bejim. Yani çünkü tu bahse wicker. Eğer ez carek dim bejim. Bir insan doğuşta bomboş gelir dünyaya. Merakla gelişir. Bir çocuk yıldızlara bakar, yıldızların ne olduğunu öğrenmek ister. Ağaca bakar, ağacın yapraklarının nasıl büyüdüğünü merak eder. Birinden bir şey duyar, kitap demiş, kitabın ne olduğunu öğrenmek ister. Her konuda bir çiçek nasıl, hangi çiçek ne kadar su istiyor? Haftada bir mesela orkide nasıl yetiştirilir? Orkide nasıl ölmez? O kadar yani hayatın her alanı, soyut veya somut. Bir yatak odası takımları hangileridir? Biz bunları aramak istediğimizde Kuzey Kürdistan insanı için bunların hepsi hayatına sadece Türkçe ile girebiliyor. Bizim bu tespiti yapmamız gerek sorumlu insanlar. Ben bu görevi bireylere yüklemiyorum. Bir sorun tespiti yapmak maksadında diyorum. Eğer biz bu milliyete sahip çıkıyorsa, ben diyorsam ki ben en az 13 bin yıllık bir topluluğun mirasçısıyım. Ve ben ya şerefle bu mirası kendi evlatlarıma devredeceğim ya 13 bin yılın şerefinin şerefsizlikle ben katledip bitireceğim. Bu şeref ve şerefsizlik noktasında duruyoruz. Bizim şuna dikkat etmemiz gerek. Bizim evlatlarımız eğer bilgiye bizim dilimizle ulaşmazsa hangi dille ulaşırsa onunla yaşamaya devam edecek. Biz dili beslemiyoruz, dil kuruyor. Dil insanların içinde yaşayan bir ağaçtır. Her türden gübreye ihtiyacı var. Her türden gübre, her türlü hayat bilgisi demek. Devleta Tirkiye xwest sınıfeki serbest çebike. Yani o mesela tu zarokên Kurda, mirovên Kurdan digrî Tirkî ferîwandikî, ilim ferîwandikî, her tişt bi Tirkî, ew dibe sınıfeki serbest, üst sınıf çedike. Tamam. Viyad ve emberova jî bikin. Muhakkak. Çi dibe bila bibe. Kesê ku Tirkî weşanê dikin, kesê ku Tirkî medyayê de dixebitin, kesê ku Tirkî dibin wezîr û başbakan û nizam kul û kur der, ew ne üst sınıfın. Sınıf mınıf tune dibe em xirab bikin wî. Wî mentalîteyê. Ya duyem Kurdî çawa ku te bas kir qismekî ji wî weke berhemeke dîrokî bibe. Yani esereke tarîxî. Ji 5000 salan vir ve bav û kalê te parastine, muhafaza kirine û teslîmê bavê te kirine, ew teslîmê wî kiriye, wî teslîmê wî kiriye. Weke emanetekî dîrokî hatiye heta berdestê te. Tamam. Tu weke neslê nû, nesla nû a îro, tu mecbûrî wezîfa te ye tu bî esera tarîxî dewrê ewladê xwe bikî. Mecbûrî. Tu wextê ku bilîzî eyna xelêxî bavê jî çöpê, tu dibî xiyanetkar. Beşeref. Tu xiyanetê li wî tarîxî eser dikî. Rasta. Tu teslîmê ewladê xwe bike. Binêre.
li gorî şert û şûrtê vê dunyayê ew ewladê min ew esera tarîxî digirin teslimê ewladê xwe dikin nakin ne problema min e. Êdî Fransî teslimê wan dikin, Tirkî teslimê wan dikin, asîmîle dibin, ez nizanim. Ama ez teslim dikim. Ez wî görevê ji xwe radikim. Bi vî mantiqê eger merû tevbigere, merû dikare Kurdiya xwe biparêze, Kurdiya civakê biparêze. Eger Kurdî tune bibe, li Mezopotamya, Anadoliyê Kurd tune dibin. Asîmîle dibin. Hûn bername min a du herin sêr kin, li Cizîrê Zekî Özmen şahedî dike, li Cizîrê Kurdî nemaye. Ew Kurdiya ku li Cizîrê nemabe, li deverê din qet nemaye. Cizîr merkeza Kurdî. Ya acil xwedî li Kurdî derbikevin, ziman her tişte. Hebûna netewî Kurd e. Mem Hisêdîn, Tamam. mala te ava, gelek spas dikim ji bo davetiyê te, ji bo mîvanperveriyê te. Tamam. Gelek spas. Evar baş. Êvar baş, saxî selametî dixwazim ji her kesî re. Si vous en avez marre de changer constamment de lunettes,